Je norišenca tukaj. Po mojem sem naredil že več kot 20.000 korakov, pa pol salona sploh še videl nisem. Ampak sem že nekako znajdel. Čeprav že pa še nisem srečal. Tole je zanimiva znamka za nas Chery, ki je prisotna že v 130 državah sveta, v katerih ima več kot 5800 prodajnih salonov. V EU je trenutno na 24. mestu, v nekaterih državah pa celo na drugem, ker sta znamki Omoda in Jayco toliko uspešni. 8 razvojnih centrov imajo po vsem svetu, tako da se prilagajajo lokalnim trgom. Najbolj zanimivo je, da so včeraj imeli tukaj svetovne premiere, danes pa tih avtov ni več, ne vem, kam so jih odpeljali, ful čuden, ampak ena od zanimivih novosti je bila Tigo V. To je takšen terenski avto, ki je od stalo daljen 22 cm in lahko brede po 70 cm globoki vodi, če je priključen hibrid. Najbolj zanimivo pa je, da je lahko ali družinski avto ali pa pick-up, če mu odstranijo zadnji del. Ampak vsaj zaenkrat tega žal še ne bo pri nas, bodo pa avti drugih znamk. Recimo od znamk Omoda in Jayco, ki ste se že super prijeli pri nas. Junija k nam pripelje Omoda 7, to bo en tak fin avto za nas Evropejce in lahko povem, da se super pelje, ker sem ga tudi že na kratko sam vozil. Septembra potem pripelje še Jayco 8, ki ima tehniko skupno z Omoda 9, lahko bo tudi priključni hibrid, največja uspešnica bo pa verjetno Omoda 4. To sem pa k sreči že lani posnel na posebnem dogodku v mestu Wuhu, kamor nas je povabil Chery na poseben dogodek, zato ker so včeraj ta avto kle pokazali, danes ga pa ni več. Kitajci pač. V glavnem, vsi smo bili navdušeni nad obliko, ker zdaj kot kakšen baby Lambo, samo bistveno manjši je seveda. Tudi verzija Ultra bo takoj na voljo, baje bo pa pri nas marca prihodnje leto. Cena ne bi bila odlična, mere raven pravšnje, ker bo dolg 4,4 metra, pogon pa seveda hibridni, bencinski motor bo imel 105 kW, električni še 100 kW, dostop bo pa pospešil v 8,1 sekunde in poprečna poraba ne bi bila samo 5,1 litra. Ultra bo imel pa še močnejši elektromotor 150 kW in pospešek 7,8 sekunde. Omoda in Jayco je sicer najhitreje rastoča znamka v Evropi, v samo 3 letih so prodali že 1 milijon avtov. Najbolj prodajen avto je pa Jayco 7, ki sem ga že sam tudi lani vozil v Vietnamu. The Omoda, is more, for young generations, and the Jayco is for the off-road, and also, integrate with our latest technologies for PHEV, and also we have the HEV. So this is make, the added more value for the customers. So this is I think is more important, which is why the people is very like it for these models. Are you still going to provide good value for the price? Now, I think in Europeans, for us, our philosophy is not for the price. Is we are always thinking, for the value of the customers. As I said, so from the customer's side, really he's thinking this is a car can contribute the value for his life. So surely they have some like the economical condition considered. For example, from the gasoline price and something like this. And another one is can, for example, also make some like the emotion connections with them. For example, it's very good for their family, for their page. We have the page friend, the model like the Jayco 5, which they have, the accessories especially for support of the page. So this is what we are considered to provide for the customers. I know that last year you had an IPO. Yes. So is it an advance for the company? Yes, the IPO, the IPO, last year we get the IPO. So this means, the Chery is get recognized by the society investment, And also with this is the IPOs, also make the Cherys, empower the Chery, the investment for the globals. So by this is, the social investment with IPO, and we get more, the finance support for investment for the global market, from the product, from the, the local R&D and also local supply chains. So all of this I think is very, very valuable, and also is very milestones for Chery to have the globalizations from this IPO. No, vsaj iCar je tukaj. To je tudi zanimiva znamka, ki baje pripelje konc leta v Evropo, samo da pri nas se bo imenoval
ICAUR. Pri nas ne sme biti iCar, ker je bilo to ime že registrirano in se ne sme uporabljati. Drugače pa najbolj veselim tazga modela V27, ki ne skriva svojih terenskih ambicij. Meni zdi je dejansko ful dober. Pa na en avto me zelo spominja. Mogoče boste pa na naših cestah videli tudi avte znamke Lepas. Ta pa svojo eleganco išče v gibih in podobi leoparda. Na salonu je nov električni model L6 BMW, ampak so ga tudi odpeljali.